Barclage. Line at Smith. Y 4. Dyn yn y canol! A Declan McManus oedd un o heini. Ac o fewn 60 eiliad, mae'r tîm cartre ar y blaen. Declan McManus efo'i 9fed gol ar hugain o'r tymor. Donahue. Gwthio ymlaen. Lawr y chwith, a'i groesiad o! Yn creu problema! A'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y lein. Thomas yn ergydio trwma! A fi o raid i Paul Harrison gael ei law at honna. Troi'r bêl dros y bar. Jay Caernarfon unwaith eto. Tu mewn at Redmond. Brobl efo lle yn y cwrs. Cosby! A rywsut, di ddim yn ddwy ddim. A fe stopiodd am ddiffyn Caernarfon yn llwyr. A Ryan Brobl oedd yno. Fe driodd o godi'r bêl dros y golwr. A fe nath Jakob Owsinski'n wych i gadw'r sgôr yn 1-0. 20 munud wedi mynd. Cyfle arall fan hyn i'r tîm cartra. Danny Davies yn codi'r bêl at Robles. Robles yn ergydio. Nath Bell yn dda i rwystro'r ergyd. Mae'r bêl yn ôl i mewn. A peniad Blaine Hudson yn taro ffram y gol. Bron i Blaine Hudson. Fe tîm cartra ddwy ar y blaen. Redmond tu mewn at Brobl. Robles di hwn. Robles i mewn i'r cwrs. Cosby yn codi ben. A'i ergyd o yn taro gwylod y postyn. Ac am yr ail waith mewn chydig funudau, mae ffram y gol wedi achub Caernarfon. Manus. Croesi. Bron i'r bêl gyrraedd Brobl. Caernarfon yn hannar clirio. Yna Don, wyrdd a gwyn arall yn dod yn ôl i mewn i gwrs Cosby Caernarfon. A Ryan Brobl yn gwneud dim camgymeriad tro yma. 5 gol, Ryan Brobl mewn 4 gêm. A bellach mae'r tîm cartra ddwy ar y blaen. A mae'r Seintiau yn sydyn iawn yn ymosod. Efo Robles. Ergyd, Ryan Brobl yn cael ei rhwystro. A dim amheuaeth gan Mr Alex McInch, y dyfarnwr. McManus yn erbyn Owsinski. A McManus yn taro'r bar. Ond am y trydydd tro'r pnawn yma, a ffram y gol yn rhwystro y Seintiau rhag sgorio. Mae'r garfan fach o gefnogwyr sydd wedi gwneud y daith yn dal i ganu a mwynhau. Jordan Williams yn codi ben. Gweld bod Robles yn y canol. Ac ergyd Robles yn cael ei arbed. Unwaith eto, Jakob Owsinski yn achub Caernarfon. Aled Williams o dan bwysa. Mae'r bêl di syrthio i Declan McManus. Mae wedi bod yn bnawn rhwystredig i Declan McManus rhwng y ddwy gol. Ond o'r diwedd, mae wedi cyrraedd 10 gol ar hugain am y tymor. Sean Bradley efo'r gic gornel. Tuag at Gwion Dafydd! A reit ar y diwedd, mae prif sgoriwr Cyngred Datblygu'r Gogledd wedi cael gol gysur i'r ymwelwyr. Paul, your last game at Park Hall today. Congratulations, first of all, on quite a career. And it's always good, obviously, to finish as a league champion. Yeah, it's goals on a high. Obviously got the job done a few weeks ago. But yeah, as I say, seeing the season now, it's got one big cup final to go, and I say goals on a high, it's nice. We had targets at the start of the season, which was to improve on last season's second place finish, having narrowly missed out on the league. So to be able to win the league as early as we did was a great achievement by the players and all the staff involved in the club. But I think to get to 80 points, that's a real marker today. That's the second highest points total out of any TNS team, and that shows how much this group's improved and how well they've done. So absolute massive credit to the players, and we're really pleased with that. The boys wedi bod yn ffantastig blwyddyn yma. So, lot o newidiadau dros y ha eto. Ond rwan, da ni wedi sortio nhw allan, da ni roi rhan fwy o'n o'r contract o flwyddyn nesaf. So, llai o waith i fi. Ond, na, dwi jyst mor prawd o pawb sydd wedi gweithio'n galed i ffwrdd y cae.
y chairman a'r board i wneud o, y cefnogwyr yn dal ati. Ti'n gweld nhw'n reit yn y diwedd yna, yn mynd yn diwedd. Mae'r becyn di mynd yn y diwedd. Mae hwnna'n bwysig os da ni'n dysgu a symud ymlaen fel clwb, dyna beth rhaid i wneud. The league done and dusted, but there's still one big game to go, the Welsh Cup final next weekend. What would it mean to you in your first full season with the new Saints to complete the double? Well, I think it'd mean a lot to all the staff, all the players. I think after the long, hard work that we've had this season, we only had 2 weeks off in the off-season, so it's been a long season. So to finish that off on a high would be great. And this club, we knew coming into it that there's an expectation here to win and the pressure on you to win. So that's the position that we wanted to be in. It's going to be a tough game. I really think it is. We've had some great games against Penybont this season in open draws and tight games, and they're really a hard, tough opponent regardless of the recent results. So I think it's going to be a really tough game, and we need to be at our best to make sure we win that.